Haga jingle kai duran kop ha padeng ka Mohun Bagan Persia ika Indian Air Force. Haba pai syang dengan jingle kai ka Mohun Bagan kala khor ga nam job. Hadin magalala abad pelim kuput ya ka Indian Air Force hadu unriu lanon. Badhaga dengan jingle kai Jason Coming liyo bentap argol nagbenta ka Mohun Bagan. Baleng bagan dengan jing job ka Mohun Bagan kanang jan bani urung syaka kuarter final. Hagawai par ka jingle kai ha padeng ka FC Goa Persia ika Tribhuwan Army. Hagan ke jingle kai ka FC Goa kala khur ka nam job hadir magalala abad pelim ya ka Tribhuwan Army da ar lakawai. Pada hagan ke jingle kai ka FC Goa kala yo bentap ya ka gol ka badeng kong ka jongka tang haki saupeu sekon. Baleng bagan ke jing job ka FC Goa kadang jan bani urung syaka kuarter final. Haga jingle kai Subrto Cup arhajar arpeu sau jongki under 17 girls Hapedeng ke Meghalaya balami khmat daga Christian Higher Secondary School Persia ika school naga Jilla Punjab. Haba pai syakane ke jingle kai ki khenna school naga Jilla Meghalaya kilala abani le kai bha hagane ke jingle kai haga ba kilala abat pelim kuput ya ki khenna school naga Jilla Punjab hadu shipeu lanot. Baleng bangane ke jing job ka Meghalaya kalayo ban rung syaka kuarter final.